Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Morigeria bwa Nsoko TV nkoko kwani mambia bono kurandonsi asura seri tukerigalia kiandu mutinyu gatatu mwaka we chilifu bere merongebere na gatano na rimuru kugena kwa rebu na kwagenderere buya kwa bokire buya na boigo no gendere tebya kurandonsi asura mambia bono asemire muyago aso kwerigeria se obwonchururi na ase bari ase sabari kurwa sensemo ya muguchi ase yende na boigo no gendere tekwego kia no kubwati emerobere yonsi Nsoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambia wekera boni gachiaragire chinsa enye cha Afrika ya muchinga kinko kwarigania aso murobere yiga bwetorobini ko chakera bono weka chinsa isano ne mochia bono mobaso na boigo na butambekero lyaragire osekero lire ritukuria Jumatatu ayatuko kwanera na mono ase mambie je igana ya bwatikire ne chigosoreka to chigosoa ase nkwani yaito elio koligereria alia bereka gakorekara ase weekend ngima na mono asensemo je chigosori kolende tutareka sensemeria yoguchia kumurekera chigosori ase ritukirigaria Jumatatu na rali ali nkwaliganire mambia bono tucho kwanera aya bwatikaine no boremi aya bwatikire na siasa na boigo aya negative ase weekend engima to sangaso bwamo gwetera senchiro mutandao wekerera Facebook na bwega sensemeria YouTube Nsoko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe nyenge nigere noti isano na ibere isano na isatu ne mumara gatano omwerio beka isato chake asubwamo ereteriane Ishmael Mogere. Asomo chakane mambia ya bono chinga bune chiga engaki embrane nagendera tukwene kiwasi chinsemo ao imenseto ya Kenya na mono ase county ya Nairobi go abaraiba bori kwego chamo erigusira baria bwabwatiranigwe amo ne bure nyinga gendrete kwene kigwa eyu ya irere meguko kororekana ase county ya Nairobi abwo sabaraiba bori kwego chamo erigusira baria basiria bancho babo basiria nibo yabo naboigo abande gotigara batabwati obomenyo bakoragwa amo na abaseneta abachore egati yabo Hamida Kibwana mona Tabita Mutinda nigo abaraiya bwo babori una enero engaki yaikire yogotinena amo no mwananchi una bakwerera ase mambia ya Bonase County ya Nairobi. Jina langu kwa majina naitwa Seneta Hamida Kibwana. Mimi ni mzaliwa wa hapa Kamukunji na mlelewa hapa. Dhamira ya leo ilikuwa ni kukutana. Sasa tuko kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ni kuweza kutoa iftar. Na tumeungana na ndugu zangu, dada zangu, Mheshimiwa Tabitha Mutinda, Mheshimiwa Esther Pasaris alikuwa hapa na niko na chairlady wa Kamukunji Rosemary Ukuta. Hii washa leo sio kuweza tu kutoa chakula kwa wale Waislamu, lakini pia kwa wale wamepata matatizo na mambo ya maji juzi. Kumekuwa na shida kidogo na tumekuwa na watu kutoka kijiji cha Mbio, kijiji ya Kinyago na nyumba zao zimekwenda na maji. Kwa hivyo dhamira ya leo pia ilikuwa kuweza kuwasaidia hao wameadhirika na mambo ya mvua. Na pia tunasema Nairobi County inafaa iwajibike kuweza kutengeza hizi drainage na vitu vingi ili hii Nairobi iweze kusalimika. Tumepata shida sana na watu wengi wamekwenda na maji na nyumba zao zimekwenda kwa hii shida ya mafuriko. Na pia hii ilikuwa ni kuweza kushare pia na kina mama wenzetu kuwa leo na wao pia waweze kuweka chakula juu ya meza, wapate iftar kwa Kiislamu ili tuweze kushare sote pamoja. Niseme ya kwamba leo imekuwa siku njema. Tumeshirikiana kama viongozi tukiongozwa na Seneta Hamida Kibwana ambaye ni mzaliwa wa hapa, ambaye ni kiongozi mwenzangu wa Nairobi, kushirikiana kupa wa mama sikukuu kidogo katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nizidi kusema pia tunapeana pole mingi sana kwa familia ambazo zimeathirika haswa hapa katika jimbo la Nairobi, mafuriko ambayo yamekuwa, na tunahimiza county government ikiongozwa na Mheshimiwa Gavana aweze kutoa vijana wake, aweze kutoa timu zake zote ziweze kufungua zile drainages. Na tumetembea pia tumeona ya kwamba uchafu mwingi
umeweza kukusanyika kwa pamoja, waweze kuonyesha pia ishara ya kuwa hiyo uchafu yote inatolewa, kwa sababu jimbo ambalo ni safi pia zinaimarisha biashara za wananchi, na familia pia zinakuwa na environment ambayo ni conducive ya kuweza kufanya mambo yao na kuishi. Kwa hivyo nawahimiza pia na nazidi kuwatakia mema ndugu zetu na dada zetu kwa dini ya Kiislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, wazidi kushirikiana na kuonesha ishara ile ya upendo ambao wamekuwa wakionyesha, na sisi tutakuwa nyuma yao. Asanteni sana. Jina ni Rosemary Atieno Okuta, chairlady wa ODM. Kwanza mimi ningeshukuru madada zangu wawili, Mheshimiwa Hamida Kibwana na Mheshimiwa Tabitha, kuja kushirikiana na madada zetu wa Kamkunji wale ambao wamefunga katika hii mwezi mtukufu, na pia kushirikiana ambao wameingiliwa na maji. Lakini mimi kama mama, mimi ningependa kuwasihi wana mama, raundi hii popote mwanamke amesimama, tuende tumpatie support ambayo inahitajika. Tumepiga kura sana kwa wanaume kwa sana. Raundi hii mwanamke akisema anataka kiti gani tumpe support. Lakini kama mama wa ODM tunasema tarehe 27 tuko na mkutano wetu ya ODM ya NDC. Wamama wote wa ODM, watu wa ODM wote wafanya nini? Tuende hapo tuchangamane, tukutane pale tukiwa familia moja, jamii moja. Nashukuru kwanza kwa Madam Senator Hamida na Madam Tabitha kwa kutukumbuka sisi wa mama. Sisi mama ndio pata changamoto mingi, na sasa hii tumefaidika na hii chakula, na tunashukuru na tutawashika mkono na tuko nao pamoja. Mafuriko umetufikia, hata vijana zetu wame asense moyende gotigana nayo ase emambia ya bono abarai bensemo ye kiama kia ODM bari maminchane serikali yo mo bakoragwo no senate we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo ase etaro yabo au munamono asense moyo gosasimumia kanisa ya AIC Mumbuni nabo igaso musangerkana ensemo ye bunge ya Kaiti county ya Makueni nigo mo senator Edwin Sifuna aireruna goikiraboniga nero otigarete koba umuriki omanene ase kiama kia ODM kia ODM chingaki boigo omubunge Babu Owino abolire gusaruro kuborgo chia saba Kenya kubwate kura boswe kwa chorio bonene bo mwaka we chilfera 2025 na kabere erigo chia koreta ama unchorelio ari baganeti wetera ase oborai. Nasimama hapa Kaiti ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026, na mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Tarehe 8. Sasa nikiwa kama katibu wa chama nimefika hapa kwa mwaliko wa ndugu yetu Mheshimiwa Kimilu. Na leo nimefika hapa moyo wangu ukiwa mzito sana, mwenye kujawa na majonzi, kwa sababu sisi kama viongozi kule Nairobi tunaomboleza. Tumepoteza watu zaidi ya 20 hapo jana. Tunaambiwa kufikia sasa watu wote ambao wamepoteza maisha yao ni zaidi ya 30 Kenya mzima. Nataka mtuombee kule Nairobi, manake tunahitaji hayo maombi. Kwa familia zote ambazo wameathirika na haya mafuriko, naomba hizo mic nyingine zizimwe ndio kusikwe na hiyo feedback tafadhali. Tunasema kama viongozi wa Nairobi tumesikitishwa sana na matukio ya hapo jana, ya kwamba tumeweza kupoteza maisha ya watu wengi kwa sababu ya mafuriko pale Nairobi. Na ni kitu ambacho ni cha kuvunja moyo sana, kwa sababu uongozi mzima wa taifa unajua mvua unyeshe. Si watu wanajua mvua huwa inanyesha. Serikali yenyewe ndiyo ilituambia kutakuwa na mvua kali hapo jana, lakini hawakuchukua hatua zozote za kuhakikisha kwamba hakutatokea maafa pale Nairobi. Kwa hivyo sisi kitu ambacho tunataka kujua kama viongozi wa Nairobi, tunataka uwajibikaji, tujue ni viongozi wa gani, ni wale professionals wa gani ambao walizembea kazini mpaka barabara zetu maji hawezi kupita. Wanataka tuambiwe ni kina nani walilala kazini mpaka tukapelekea kupoteza watu zaidi ya 20 pale Nairobi. Mambo ya kuongea tu na kupeleka pakiti moja ya unga, it is not going to be enough this time round. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Na kwa saa hii nyinyi kina mama mmezaa watoto wameenda shule, ni maengineer, wapewe nafasi wafanye mfumo mpya wa drainage pale Nairobi. Kwa sababu ukiangalia wananyima qualified professionals nafasi, wanaweka watu yao hapo wanalalia kazi.
tunataka waondolee wale wamelalia kazi, vijana ambao wanaweza chora map ya vile maji inaweza tembea, wapewe nafasi wafanye hiyo kazi. Mimi nikishikilia ile msimamo wa baba Raila Odinga napata shida mingi sana. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Ukitaka kuextend enda uchukue signature huko kama utapata. Kwa hivyo jana ilitakiwa hiyo kamati ambayo inaongozwa na Agnes Zani watoe ripoti kwa nchi nzima, sio kwa viongozi. Baba alisema watoe ripoti jana. Hata baada ya kushindwa kufanya kazi ya hiyo mkataba, bado wanaendelea kumkosea baba heshima. Alisema watoe ripoti tarehe 7, wamegeuza wanasema watatoa Tuesday. Nani aliwaambia hiyo maneno? Si ni kumkosea baba heshima? Hiyo mkataba ilikuwa inasema kufikia jana, hiyo kamati inafaa kutupatia as a country a framework for the implementation of the 2/3 gender rule. Watuambie ni njia zipi tutatumia kuhakikisha kwamba hawa kina mama ambao tuna celebrate leo pia wanapata nafasi za uongozi. Paka jana hakuna framework wametupatia. Watakuja Tuesday na hadithi zao. Hii serikali ilipokuwa ikitaka uongozi, walikuja hawakukuja. Na wakaongea vizuri, hawakuongea vizuri. Walisema elimu itakuwa bure, ni bure sio bure. Walisema matibabu itakuwa bure, ni bure sio bure. Walisema vijana watapewa kazi, mko na kazi siku ya leo? Wangapi wako na kazi hapa nione kwa mkono? Wangapi hawana kazi hapa nione kwa mkono? Mimi najua hapa Mkuyuni kijana hana pesa, mama hana pesa, kijana anaweza tamani kufa, lakini kijana hana pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo, kwa sababu serikali iliwaambia na wapatia kazi na hawakuwapatia kazi. Kwa hivyo ili tuondoe hii serikali tunataka maandamano, ili kazi ikuje maandamano. Ni nini ilitoa wazungu Kenya? Ni nini ilitoa wazungu Kenya? Ni nini iliwapatia multi-party system? Ni nini iliwapatia katiba mpya? Ni nini ilifanya Ruto asiongeze ushuru? Ni nini ilifanya Gen Z wafaulu? Ni nini ilipatia Mbadi kazi? Ni nini ilipatia Wandai kazi? Ni nini itakupatia kazi? Ni nini itasaidia wamama? Ni nini itakupatia matibabu ya bure? Ni nini itafanya pesa ya elimu itoke? Kwa hivyo maandamano mzuri mbaya, maandamano mzuri mbaya. Wacha nione kwa mikono watu ambao wanasema maandamano. Jambo la pili, sasa hivi tunaenda uchaguzi. Sasa hivi tunataka vijana wachukue kura. Sasa hivi usisimame hapa na useme ya kwamba unataka serikali itoke na wewe mwenyewe hauna risasi ya kutoa serikali mkononi. Na risasi ya kutoa serikali hii mbovu ni kura yako. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Mimi nikiwa hapa tunasema ni babu kwa saa, babu kwa sababu bila babu ta, bila babu ta, na baada ya baba ni ba, baada ya baba ni ba. Hadi saa hizi ndio wanatuambia ya kwamba Wakamba ni wabaya. Wakamba mlianza kuwa mbaya siku gani? Wakamba mlianza kuwa wabaya siku gani? Mlipigia kura, mlipigia Raila Amolo Odinga kura mwaka wa 2013, mlipiga mkupiga. Mkapiga 2017, mlipiga mkupiga. Mkapiga 2022, mlipiga mkupiga. Kwa hivyo Wakamba wabaya wazuri, Wakamba wabaya wazuri. Sasa tunasema ya kwamba ili hii serikali itoke, wewe kama Mkenya lazima uchukue kitambulisho na lazima uchukue kura. Tunaelewana vizuri? Na mwisho, pale Nairobi tumekuwa na shida ya flooding. Maji imeua watu, na kwa nchi pia nzima kuna mahali ambapo maji imeua watu. Kule Nairobi tuna gavana ambaye ni ovu sana. Gavana anamwambia ya kwamba ataleta ndovu
wote waende wasiende? Wote waende wasiende? Aranayo wika ase county ya Siaya omurai bwense Dr. William Samuel Ruto ase taro ya ime ye county ya Siaya aso kwigura Bondo Community Hub omuroberi orachikwane kibuna basaye amara bamenyi bense meyo nkonyora bari obokoreri bwenchira yekerero eria basaye bachake gutumekana gwekinia wetera ase chinchira chimetandao yekerero omurai bwense nigaruro kubore gochia sabarai amara bamenyi bense meyo bachake gose bagendera kubwatira ne serikali erabisi erio gochia kugendera kwenyorera amagendero ase county yabo chingakibo igabarai bande banyora telibaga ligo kwanera amangana ayo arengete obokoreri naboigo gosire serikali yerituko. The President, as you heard, my name is Morina Chieng, a growing content creator. Mr. President, I want to take this opportunity to thank you and the entire government for the steps and commitments you've taken towards achieving a modern digital space. It should be noted that you became the president of this country when the digital space is at its peak, and that came with its challenges. Right now, every household, almost every household in this country has access to smartphone. And for that reason, any wrong information out there can be used to cripple this country. And so as digital content creators, our work is to ensure that what we write, the contents we do out there, create stability, to achieve stability of this country so that we don't plunge this country into war zone. So Mr. President, we thank you for this launch. This launch means that your government is committed. Tuko na Siaya Community Hub ambaye imejengwa na Daktari Oburu Oginga. Na vile vile tuko na nafasi ya ICT hubs sehemu mbalimbali ya taifa letu la Kenya. Tumeweka pesa ya serikali kupitia CDF ili wabunge wetu wajenge ICT hubs katika taifa letu la Kenya. Wabunge tayari 260, 263 members of parliament and constituencies are building ICT hubs in the Republic of Kenya. Kwa sababu katika sekta ya ICT kupitia digital hubs tunaweza kupanga ajira ya hawa vijana ili hawa vijana waweze kupata matumaini, waweze kupata ajira, waweze kufanya biashara, wajisimamie na wakuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza vijana hoye, munisikize vizuri my friends. Munisikize vizuri. Kwa ICT muko na nafasi ya kufanya kazi. Muko na nafasi ya kupata ajira. Muko na nafasi ya kufanya biashara. Muko na nafasi ya kuwa content creators. Muko na nafasi katika creative economy. Muweze ku-advance ile talanta yenu kama artists. Na kwa sababu hiyo, mimi nataka nyinyi vijana muwe makini. I want every young person in Kenya to pay attention to what we are doing for the young people of our republic so that they can take advantage of the opportunities that we are creating so that they can monetize those opportunities, be able to ensure that they can get opportunities to work, opportunities to do business, and opportunities to assist us grow our economy. Mukisikia party leader akizungumzia maneno ya power, ni kwa sababu anatafuta empowerment ya vijana wetu. Na ndio sababu amelete sisi hapa asubuhi ya leo. Kwa muda mrefu hakuja kuwa na mpango maalum ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu, the young people of our nation for a very long time have been seen and perceived as part of the problem. Yet, the young people of our nation are the biggest part of the solution for the challenges facing our nation. To the young people of the Republic of Kenya and to every Kenyan, this is our nation, we must build it together. And we have the opportunity to transform our nation if we work together.
I want to ask you, tumekubaliana hatutaki tena kufanya siasa ya migawanyiko, hatutaki kufanya siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. In Siaya County, I am very proud of our record of development in Siaya County. We are building completing a stadium here in Siaya. We are completing a new level 5 hospital here in Siaya. We are building 8,000 new affordable housing units at the cost of 18 billion Kenya shillings. We are building hostels for 11,000 students here in Siaya County at a cost of 5.6 billion shillings. We are building 25 new markets here in Siaya County at a cost of 3.5 billion shillings. We are connecting electricity to an extra 16,000 homes here in Siaya County at a cost of 1.6 billion shillings. We are building roads here in Siaya County, and we are transforming Siaya as we are transforming Kenya. And I want to ask for your partnership, the members of parliament here, the senators here, the people, the great people of Siaya who are here, that we work together as we transform Siaya, we are transforming Kenya, and we are making our nation a great nation. Your Excellency, I am called Gen Z because I think we young, though the age might have climbed up a little, but the thoughts are still being rewound backwards. My thoughts are being rewound backwards, and Mr. President, this idea of ICT, of starting a hub here, particularly an outsourcing center, started when I went to India about 20 years ago. And when I went there, I found a friend of mine doing outsourcing business and employing so many Indians, young people from university, in thousands. And they were learning American English and outsourcing for American companies. And I thought now, between us, Kenyans, and the people of India, I think we speak a little better English than them. So how can they learn and we can't learn? So I said, let us also establish one here. And Mr. President, I took CDF money and we put up an ICT place here in Bondo, but then we could not move far because my CDF committee was not quite understanding, even though I had even bought computers. So, Mr. President, I decided to put up a private one where I don't have government control. I used my own money, I put up the building, and I don't get any rent. Your Excellency, we are also training people. They were just paying 1,000. I think it has been increased a little, but I have been bearing the cost of training these young people to understand that it is possible to make money from ICT. Omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki asetaro yaye asensemo ya makotone ensemo ya makutano county ya Meru nigera nira abamereria bae nabo igo abamereria ba serikali abo babire bakoma mincha ne Meru berio ya serikali yo kwenekia magendero imeyense asenkwane yaye Kindiki nigaerere buna egatia barayi bari bakwamererio bakorari bwa serikali na barayi baria abo batanye wekerani bakorari bonde bwensi na mono engaki bachoretwe nabo igo kwegwaribaga lyo gokorera abakenya emirimo buna agendrete kwerera semambie yega. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi nimekuwa naibu wa rais mwaka moja sasa. Hapa Meru Hospital tunatengeneza hospitali mpya. Hapa Meru Hospital tunajenga hospitali upya. Ndio hii Meru Hospital tuitoe kwa county government, tuiwekwe kwa national government. Itakuwa kama Kenyatta National Hospital, level 6 hospital. Hapa Meru County inajengwa ama haijengwi? Meru Hospital inajengwa haijengwi?
Inajengwa ijengwi, na imejengwa saa ile fireman amekuwa deputy rais. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi najitayarisha sasa kuleta kontrakta wa Koromoni. Nimepata bilioni 1 ya kujenga soko ya Koromoni. Nijenge nisijenge? Nijenge nisijenge? Nijenge nisijenge? Munataka tujenge Koromoni market 1 billion shilling. Munataka tujenge Meru level 6 hospital 1 billion shillings. Ndio watu wetu watibiwe hapa, wasiwe wanaenda Kenyatta hospital, kwa sababu hapa Meru level 6 ikikamilika tutatibu magonjwa yote ya kansa, ya moyo, ya figo. Hapa Meru tutakuwa na uwezo wa kutibu hao magonjwa, wananchi wapate huduma karibu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wale watu ya Kierere, wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Bado haujasikia. Lazima uniheshimu. Wewe siku ile ulikuwa kwa kiti, mimi sikukuzumbua. Mimi nilikuwa waziri wa usalama, nilikuwa napigana na magaidi. Ukiwa deputy rais, badala ya kusaidia rais alete hospitali, alete soko, alete barabara, ulienda kupigana na rais, ndio ukafukuzwa, ukatoka kwa kiti. Wachana na mimi. Sasa mimi ndio nimekalia. Wachana na mimi. Nitengeneze Meru, nitengeneze Mount Kenya, nitengeneze Kenya. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Unakuja kuringia nani hapa? Wewe umekuwa tu dio, alafu ukakuwa mbunge 1 term. Unakuja kuringia nani? Mimi nimekuwa senator miaka 10. Mimi nimekuwa leader wa majority miaka 5 wa Senate. Nimekuwa deputy speaker wa Senate. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Wewe umekuwa 1 term MP. Unakuja kuniringia hapa. Wewe ni nani wewe? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi nitapita na wewe my friend. Nitapita na wewe. Mimi sio rika yako. Mimi sio rika yako. Aende asiende. Aende asiende. Aende asiende. Wewe Rigathi, wakati Kibaki amekuwa rais wa Kenya, hatukuona akituringia hapa. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, hakuturingia hapa. Wewe unakuja kutiringia hapa. Wewe ni nani? Na hakuna hata project moja umeleta hapa Meru. Aende asiende. Aende asiende. Aende asiende. Wacha wale wanasema wametego aende, wametego. Wametego aende. Wametego aende. Makutano mpo? Kuna wakora wamevamia Meru. Kuna wakora walivamia Meru. Wale walichoma Meru wakati mwingine. Walikuja wakachoma Magunas. Wakataka kwenda kuchoma Meru Ndere. Wakachoma Sirius Bond Maua. Metheka nderendo amwera atere. Metheka nderendo amwera atere. Ya twararia nkurumanio mwendi ukwa. Oh ya twararia nkurumanio. Gotigana nayo ase county ya Meru turane ase county ya Nairobi abwaso murai wense Dr. William Samoei Ruto emambia yabono agendera tekora egeikaro egikare kyo abwase umswada olia orengete kuri gechibesa cyubwaga chiminse yeito ya Kenya gose asomuno rubege sengokoro kuna infrastructure fund bill abwo ase egikare kyo asomurai wense aligereri guchya kobeka ese y'umswada oyu na guchikoba lichikobene eryo emuruberi oyo ochake gokora emirimo buna agenderete emambia yabona byango toralireri narali agenderete ase enyumba y'oburai bwense ase muchuyo Nairobi abwase egikare kyo kagenderete emambia ejeiga. She approaches the stage. Karibu sana. Your Excellency, President Ruto, honorable ministers, colleagues from government, fellow development finance institutions, and our partners in the banking sector, pension funds, sovereign wealth funds, and other institutional investors.
On behalf of the World Bank Group and my own institution, the International Finance Corporation, it's a true pleasure to join you in celebrating the enactment of the National Infrastructure Fund Act, a milestone that signals fresh momentum in Kenya's journey to meet its infrastructure needs. Infrastructure is not simply roads or power plants, as you know. It's the platform that allows economies to function, encompassing transport, energy, digital connectivity, as well as the regulatory frameworks that sustain them. We see that where infrastructure works, industrialization accelerates, trade expands, and jobs are created. Experience from similar funds around the world show that clear objectives, strong and independent management, and openness in decision-making can build trust and attract investment toward initiatives that serve national priorities and benefit communities. IFC stands ready to walk alongside Kenya in this effort, sharing global expertise, connecting with investors, and supporting project preparation so that the NIF delivers infrastructure that's impactful, sustainable, and inclusive. Your Excellency, we look forward to deepening our engagement as Kenya mobilizes capital to build the infrastructure that will power the nation's growth for generations to come. Thank you, and again, a very big congratulations. At this point, Your Excellency, allow me to invite CS Mbadi, CS for Treasury, to invite His Excellency, the President. Distinguished delegates, kindly rise up and we put our hands together to welcome His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. Thank you very much. Let's take our seats. I do not know whether to make my statement because it has already been made by so many of the speakers who have spoken here. But ladies and gentlemen, today is the 9th day of March 2026. I do not say this because I imagine you do not know what day it is. I say it because I want there to be no doubt about the significance of this moment. Years from now, we will look back on this day as a turning point in the journey of our nation's transformation. Today, I have signed into law the National Infrastructure Fund. For too long, Kenya has been a nation of great ambition without the financial resources to match it. We have known that what we must build, including roads, railways, ports, power, housing, and irrigation, yet too often, the means to achieve them remained beyond our reach. But Kenya has never been a nation defined by limitation. The generations before us fought for independence, democracy, human rights, and the rule of law. Because of them, we live under one of the most progressive, democratic, and open societies in the world. Our Constitution guarantees healthcare, housing, food, water, education, and social security as fundamental rights, but rights written on paper must be delivered in reality. That conviction gave rise to the bottom-up economic transformation agenda, the belief that our nationhood remains incomplete so long as millions are excluded from economic opportunity. Over the past 3 years, we have laid a stronger foundation for our country, restoring macroeconomic stability, revitalizing agriculture, expanding healthcare, stabilizing education, advancing affordable housing while creating jobs,
increasing our savings, deepening financial inclusion, and opening new opportunities for our young people. Today, Kenya stands on firmer ground, but the next stage of our journey demands more skill, more investment, more infrastructure, and above all, a new way to finance our development. The National Infrastructure Fund is a commitment we made to the Kenyan people in our manifesto. Today, we fulfill that promise. But why did we propose the National Infrastructure Fund in the first place? Because of the scale of the challenge before us, there is need for a new approach. Multilateral development institutions estimate that Africa faces an infrastructure financing gap of up to $80 billion every year. That is, the continent requires about between 130 and 170 billion dollars for infrastructure development every year. Kenya and our infrastructure needs reflects that very reality. Every meeting, in every part of Kenya, the conversation is about this road and the other road. Electricity connection to this village and to that town. Connectivity in different parts of the country. And access to agricultural infrastructure for food security. Every meeting in every part of Kenya speaks to those issues. The World Bank has estimated that our country requires approximately $4 billion each year to meet its infrastructure needs. A decade ago, Africa, Kenya included, believed it had found a once-in-a-generation opportunity. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire Nensoko TV, ngeta sengi Nensoko TV, nibwatira senge nchao. Kokoletera amangana amaya. Ayata bwati gwanchero kongonsi kolime yagusina isuko yagusi. To kubekera tene ni anyare ko bakawateka. Atabwati gwanchire bonda bwansi. Kwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii, elietari anen Caroline Mausa. Kurwe County ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde. Kurwa se County ya Kisii, elietari ane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto. Ekeranya gukoreta amangana amagiye ko ritukira Jumatatu, bakari tukira Jumapili. Jeni gongoro ko Petuel. Machin na nyora Netrobin ya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera. Nchekera na igole twe undango tebiwa tabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miya kasta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gete aya nimme yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolene tali nchirende yose krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi no semya egyo bulimi bwekerero ne chikolinga asobolimi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime
na Bethwel Machin. Kile tukuria Jumaine chinsa ni bere chamora goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethwel Machin. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Murigeria Yensoko TV karibu nende asensemo yende ya kabere mambia ya bono ritukuria Jumatatu no kurigeria na boyo kumurikira aya bwatikire ne chigosori au ime na isiko yense yeito ya Kenya ne mambia ya bono ngo kwariga ngo chakera bori ura twasoire asensemo yiga ya kabere kachinsa isano nemo eriko sanga mange wetera senchiro mutandao wekera Facebook ro asensemo ya YouTube Yensoko TV namba ya mawasiliano ya ujumbe enyenge noti sano na ibere sano na isatu isano ne mamara katano mwere weka isato ekero kiria tugendere tugusanga asubweme o asubwa na boigo na bukwatkwa ujumbe yago emambia ya bono na ekero tuguchio kwandira igoro yechigo so ritini nchebweka emambia ya bono ni gotwaganire gutwara bageni babere kolende oyomo nere oikiranira mangana Nairobi ose asumuchiyo Nairobi amangana nakwandira chijamu chiriparaga chipara cheto nchikari weteka asinge ncho yembra enyinge ye yaberege kwenekiwa igo nabo ekonyarika na mange akakana sipara cheito kolende aliase agocha gotoikira abuno togocha kumwarigalire twandira gukwanira amange ayabwatikene chigosero kolende ase oliokiranire mambia yabona nakire byamwe alibaga eriago kwani kurwabwo mtosoe amange erio sentosoe ase nkwani yete mambia yabona uchaka kumurekera ayabwatikene ne chigosero. Karibu sana. Mimi mwana nainde ande nago krisana kuikaga igana inde komera nagega sinjo ko kwandira amange gore chigosero sinjo kunaga chete ikende ngima amanga korekanire rero gwacha rero niko gwateba no guche kubigete Arsenal gwika ense yonsi emanyena aye no mutiotere gwe timu ya Arsenal pero kwa na Arsenal kwa bi ne timu enene we actually tali bikombe bitatu mbine to koira yobone kero go to address kero kwa nyarundo kwense Otiotereria. Timu ya Arsenal okwana na maskani ene kwa maskani ali abwenerete. Morini ariko baga bango kwa mweresa igoro ya Arsenal mono na era gwikari guchiko gukani na timu ene ne ria Man U lakini ali asagochira ntumwarika ni tugendera kwanira ayanda mange emambia jabono mwancho murigeria kero togochaka mambia bona kero keria tucha kuligera na boye kumurikira ya bwatikire ne chigosori amange nagendere tugokorekana na boye turacha kuligereria ali aberega korekana weekend engima ntubwate amangana nare gose tugotebe ujumbe ne irega iga yokumurera gose ne kerero mambia ya bono magiga yoyo renge coach imense ya Kenya ase timu ya Harambee Stars umanyekaine buna Engine Virata uyo iga no muiborwa bwense ya Turkey gose asomuchoria o Istanbul ense ya Turkey nige buritu stariki chiarenge komiremo omotinyu gatano na mwaka bwa 1952 na ebere nigo asiririe obugima bwae kabwate myaka 55 na oyo igana bete coach ye timu yensi ya Kenya timu ya Harambee Stars kurwa omwaka we chilifu ibere no yomo gwiko mwaka we chilifu ibere emerongo ebere nainye na bono mambia ase amangana alia agendera tokoreka na alina nigo asirubwo bwa gose otimukire igo asubwenge buna ototigire abuno tokora chakira emambia ya bono na abuno ligereti aseti byago emambia ya bono oinere okurukwa Engine Virat omuibirwa bwense ya Turkey oibureto itariki kumiremo omutinyo gatano rimo mwaka bwa 1950 na ibire nabo igobete coach imense ya Kenya egati omwaka bwa 2020 no yomo gwika omwaka we chilifu ibere 2024
na korete ne coach eli ekereneti amange asobo koreri bwa ente chikumukwanira ase obwenge na boigo ase korengana na amangana ali arurire asabanya gitari nigo bakwererana ekerikiriro kiairero gusira kwae na amangana bwatikene nenkoro guse na amangana bwatikene nenkoro gustukura tera no muchando bwenkoro no roirira ero monyene goche gusira ubugima bwae Irene kerato gochakiraga bwo emambia bono asokumurera nyagusira engine Firat uyo renge ekocha wense yetu ya Kenya gusase timu area ya Harambee Stars uyo usiri ubugima bwae amene news ya chire yoko sana singe china asena tumugutega na chukuri nara lakini nata batwenda aragenda ase social nyene kirena bwatiri na makoranga na maene twasiri engine Firat uyo nyalitega kubo mworokia bwetimu ya Harambee Stars ya Kenya ange miaka 3 gusene turatebe and turatebie family pole na bali bonsi pi bali gosebal tota banga football fraternity ya imense ya Kenya amana ali ya saru ne chitim chiri ya coach Richonspe etwarule ngora goika ase enga kiaringa sobo koreri bwaye ekero kwira na magega ke irenga kieri tugocha twara aligereri go stwachaga kubweka ni obokoreri which coach chaito ekara gosoka uyo statement uyo kurukwa Benny uri bone gatubwate bona iga na boigo ero monyena ataracha goswa abisibune coach nigo tuabwate Jacoba Ghost Mule kurwa muntu abwate Francis Kimanzi tuabwate Sebastian Paul tuabwate Stanley Okumbi mwaka 2016 2017 gocha negati yabatenereri be club gosebe timu enene ya Harambee Stars ekero tukukwanira so bwenge igoro yobokoreri bwae na wekero kerio kubwekania hobokoreri bwae ama ni chikocha chinde nabono na mono ase ulia orobisi nuri urwetororo ero manyene atarache guchabisi tiganta benge ya lingi gatigati asenge chekero kuliri ase chigosol chirichon sipia nyaletega ku gakora Harambee Stars etokonyara niga abwete chigosol 7 akamanya kuru akaruchi draw 7 lakini agaitukianda igo nabotota nga record tato ete record iringi gasenge chekero ko ligereria se bali ba lingi maega ya especially abaibuli ba Kenya gaiga ekero ko ligereria monto na Ghost Mule na nyalitega ko ire timu ya Harambee Stars Afcon na inde kero kuli na ekera bwate timu mbuya ya kolete kulingana na nje wango tabanga chikoche nje to twale ntabanga batalingo itabarenge basumwanga kigasinira bajicha babwaterera bagosoka lakini all in all ogoteba kirume mate coach ya chirengo twar to expectations na koikera nchi no ndiri ango soka na goteba nga still it wasn't like the right person but rende on the other hand ngoteba nga nyalito kolenta a new talents as a team ekero kuligeria ase chigosol chiricha na nyalito go introduce abachezaji ababa kibuna babo Tyron Kariuki na nyalito go introduce the likes of Aldrin na engaki na libati banyalito bago chase limelight so igo kereto goteba se bintu biribi ya nyalito wa achieve no goteba na lenta the young generation ase kurenda team alia kereto kulibwego alia sa tigerete na bono oyo le obisi boniga asobo koreli bwa irende ekero kule makadhi tara no kurendere nyingo mate makadhi niga soete na nalitwale kwenda ase ekemina no kelikia ama chigosole chichanya techi kwera konya tara adapt ucha team so ngoi asebonega kurubonega na ndaste ko chikumo lengera buyana se chigosole chichafcon na nda kolengia asebone kero kuli elia bachezaji abange twabanyari ba twanyora abange ba comment kabali ba kuchesera embombe yabo isiko yense sonko lenginga egekosi kia guikera bonega asenge ncho kurwama egosoli twa gosoleti bonega yaberi chinga kichintambe so ni maetenga ngo soara se chigosoli ngonya kuligereria raba abagosoli 1 2 3 asenge ncho twa entwanyolte ama asichinga kichintambe to beto kora mashaki bikibako boli timu monto getenga yaro timu geto limbu ya gwaka na netwanyere tokonyora bagote banga selection ye timu asande gocheri yalenta mangana tribalism gocheri yalenta nganingo manyetonde so lakini ndo kwikira bonega I expecting ach konyorege koska kiri very strong asingi chuo oraberira gaiga nimetengo bwatiriria abachezaji bali bagocheza nkaga gaiga na bali bara abroad so expect ogochore okuya kwe team
chinga kinyinge kero goche gwara tigerera nyone no report lia chikoche chigachiara chiguche chiarwa na mona kero keria maybe kiminano gete kiarenge nese chigosori chinga buri chiga kware gure chikoche chinge sana chigukwanira igoro ya mangana ye support kurwase serikali ngakiende koigwa bande bago kwanira igoro ya mangana ye nengo gusechibesa nabo igo gusirwa ne serikali amo nabarai iri gukinie birengo by'echigosori gukwanira igoro yengani yugusirwa singencho tari koche mo yakwanire tari koche bire nyone mbari bagocha basoke kero bakurira bakorerwa abandi bagocha betigimire mu koigwana Kenya nensengya kolende mung'anyi norororo bwogosirwa kurwase serikali enene na mena chiko chinyingero bali ba tigire gasikuru Kenya ke gatwanyoro chiripoti njiro konyora bako suwe serikali singichi batara kanu mishahara including oyo sirire engine firat nene kerarute Kenya ke kana tikete deni ya nene sana igona cheta gasoera ense ya Kenya gali FIFA ase chikoti chiricha FIFA ikeranya alikawa kanu chibesa chae ainde akirokoli no structures agose biti birito bwate bone mbiri into standard igo konya timu ene ya Gor Mahia timu ene ya FC Leopards timu ene ya Shabana chine is among achi team chine ne to bate me ya Kenya lakini no baboli mpaka atano negati lakini ndike ko ke ko tenga there's a problem somewhere and twanya to ko team chinyinga sana chiko struggle financially okonyora team no ene basi ko barusi kurwa samu gocha sande mpaka ati twararire maramange twaigunga abachezaji mpaka omete twararire team chinyinga chiko walk over singicho team chirichinde nkiaba tibasa cyalo kuba iki alias bali kwenda and not once not twice pia twarorire ngakige Harambee Stars yachira ase yararire airport asengencho no kubukira kuchi hoteli abachezaji mbabukira icho hoteli ngakie momba chete Egypt ukarora ghost ogoteba na we alitogendera tegwetira iga na mangao na Nigeria ngakinere bachete gabidi bakorere amazoezi ase sukuru ya secondary ya gali Nigeria apart from Nigeria njangite ko basi bakorera amazoezi lakini pia no nekera bachezaji bazi bakaboli buboka banyana batabanga ngana asiba raire talinga salinga ya bidi bakene bakachukwa imigireli asigete igo bona amaralamika yonsi pitwaro de chiko chinyinge chiko kwanira lakini kera to kwanira giro gosekera bata baba nambari gocha basirwa ntwarora asichiko sori chiga chia bwango iga kirikierete team yensi yetu ya Kenya ukalire linyone na asichiko sori chia gucheswa bakabeko mukisana asichiko sori chiga chia renge chia kafa kero kwa alikoligereria mpako karumura igwe nsoko tabana kwanye moko bweko sori yega ngo ikinde 2.5 million moko bweyege ko bwatia chi million ni sano moko sukamutwe enyombango cheraroro okunuko ko tabana gusirwo kwo enkoli osengo isaini gosengo siro kwo koiga tukaniri gukwanira senge chikonya basike gosoka yo mwaru 2.5 million chi million ni sano paka abande mbabwate no nyane chinyomba bona iga turochirende buna basire tumba korete buya nyandi babere babosiro maybe kanga matokeo na manga tokora lakini eyuna Harambee Stars eli oratebe nige kosi ki around abachezaji 25 lakini chitimu ile ngatobati me ya Kenya chitimu ne chinyinge tobata asenge nchuto konyora inodorente quality players bawo chako chesira Harambee Stars rasmo genda se birabu the same se bone bilabu na bibi bitabwati chi structure chingi birabu na bibi yo konyora abachezaji bali batali kwewa megeri ali quality twarorire baka abachezaji bande bako bogoli chichuma instead babonte ko tware gym ya modern ikobono ekina kikelike uchi affect chitimu so ama tokea ndonsi onye club onye vilabu binyene mbiriko ko babuye alisi bakucheza kire weekend that tells you na nabachezaji okuchikonyora bakucheza igoro ko igamba ko baba equality nekera tokonyo kwanira igoro ye timu ya Harambee Stars gwikira bono iga nara igato asenara igato gocha go soera ngakiri tokuragenda tokurasyo chiduka akeigo bunankomanywa ntubwata FIFA Series 2026 chikora kuna international friendlies timu ya Kenya nguchire kokosori na Estonia chitariki chige chirabe 25 nebere umutinyo gatatu nabo igo timu ya Kenya nabo igo no chikokosori amone timu ya Rwanda chitariki 30 umutienye oyo umutinyo yiga ogatatu asegeti kerige kurukwa na Amahoro Stadium alia ase omuchi okigali aigani gotoko kwanira ase ense ya Rwanda ayo ntuchiko ya kwanira sobwa gare kolera sabono tigango turarasyo mirichiduka na korwabwo ntwerane na yande amange
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obugima Norugendo Rubwatamange Amaya Namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera Nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka gondifero po ngoira samago kwani kamanya gutokanga na twaliro bana ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Nsoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bumugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Morieli ya Nsoko ngokwarikane na inde eri twende rusanga mange na kumurikira na yabwatikire ne chikosere mambia yabono engaki uyo kabire omugeni okabire ikire ime ye studio na kirubya agusukiri gusaba kwanye mambia yabono kurwabo tukandira kwarira ayande amange karibu sana Bia mana Ismail kaite mambia ino mbea ya chaka manchua au morigerere Nsoko television tiangu kwa nande mambia bona iga koba yechi ngaki nande tikangira nande nyari koba nkwerengo kwani ikiagera ngana nyari koba inkonyorwa ke koba ye jam lakini nanyari koba kingo ikaba watanga better late than never na nyari koba ngo ikerana igasa bareta ncheni gonkoro kwa mori nsiango nanyo to chakari tukolera no bututukano yo kabiro mukocha bwe team yense ya Harambee Stars ni ganyari koba gakorare mambia rero kuna chi nkumashi gotanganigo kwa gose ni gasiri bugima bwaye gwetera se enchereria heart attack igobono ntubuna ba Kenya tunaomboleza igo nande kabana into asomuriga oiga ime Nsoko television buno chaka kegima na nawe watire gati wiko mwerio nigo gwa chiri chingaki ekero twari kugenda umutimo ko mwenge tugo twari kulia na ukwarira boigo chigosori nchira igachia FIFA Series 2026 chichikura kona international friendlies chigosori chiri cyo gusaini gikatiense ya monense yende
chirachiga kogosorigwa ase ense ya Rwanda, ense ya Kenya na Estonia, chitarikia 25 na ibiri liraberi tukoria Ijumaa. Kenya na Rwanda na chirecho chitarikia 30 nchichie kogosorira aberi tukoria Jumatatu. Ekero tuguchakiraga abwo ase obwango mono se nabo igo bunenchire mu igo kwarigani mi studio abuno tokora chakira igoro yechigosori chigose chi friendly echiga naki uchiroche. I think that's not a good way buna team ya Kenya kunyara kwabage kweyarigana, because kero gotete kweyarigana proper obwenda kuri gyo muntu uri orochenga or above you level ya ori igoro yaho ochake nere ko train nere so that no chikonyora abarele sokoranga naga sosa kwanyora. But if it happens ochake go kwerengani na abana bakite bunanche bono na chakire gutiemana na abana bari class 8 bono iga nonta ini level yabo bare na inche bunande iga ntobe the same level, lakini abana abunga kiende nko igore na bora asiri omwana na ande omanya kwirana na ande ogosusura arompira udunda. Lakini the main thing umuntu kerabwente gotema kobanga nkweyarigania ari okoba ni process yo kweyarigania kero umuntu kweyarigania turi gochakera nsa ukoramba ari asotari goikera orenga ndatema iga ninyikere kego sinya gochigoro gari kwa matatigancha akere bono gara. Lakini the best thing if I could wish go sencho monyene na recover part of the team na re suggesting if omete team ya Kenya yanya gwaka team ya Rambe ya Senegal team ya Rambe Stars yanya gwaka team ya the best banyo rates a draw so that day ibara manage gwaka team ya Senegal, yani it will be the best moment as a team ya Kenya. Yeah igo korengana naye aigano gosibia weka Irene naralia Kirokuli FIFA ranking, Estonia iri number 121, Kirokuli Rwanda iri number 131, na Kenya iri number 113. Ono, you know munyonge still. Maybe I was maybe na kagere tenga labda onye no koligi differently. Alkoligi team chire ranked better ke kobabwa maybe number 90 tobaze team chinge from Africa tobaze cha Ivory Coast tobaze team na cha Morocco echo alkoligi na araba Israeli abega torara batema but rende all in all I think buna liriko nyara twa kwanire makadhi asechinga kichintamba aberire oraligire kikosi maybe atetukora temateme kikosi abantu abanyi bago chikoche especially the young generation. Maybe that's why. Ase chikosoria chitwara bere gutugutwara sama tukamagegano anyene chiga magosa makengo makamakengo chara korekana omanyere nchire mo yo kuyargania ase omwaka ogocha no mwaka okabwate siasa no mwaka boigo tukabwate amangana a football apa na pale singe nchibono twiruli bagegeti ya talanta kendre takorosi wanyayo twate ngumume kwakere wikira boni bari mu gwetenchire yo moroche ali ndrete egya kasarani ngocha kere egya kasarani nkiaro setwe lakini buna chikosoria chiga che Premier League insitu ya Kenya mna chikokosoligwa fans gusabati yote liko bago chabagenda kwanyara ngento gete ya sali bune nchire mu yoko nyakuyarigania na boigo bosyo we chikosorie chiga chia AFCON aswe omwaka ogocha na boigo wetrase chief friendly echiga wikiraboniga ebirengo byairenga oraba bikirnyo no kuyarigania weto bosyo bwa 2027 omwaka ogocha chikosorie chia AFCON korengana na inche morinda tenga ase amarigania iga AFCON etimu ya Kenya bado nonye bagutwara koroki hopes koba na igwete last week but one kwana ya Patrick Mosepe na tebete nga progress nero but for me I can't bear witness ndebenga okwarigania kogendete because the fact nega tukeritoroche ground nonye getigia talanta kegendrete korosigwa toirane back nyayo no keroche fans ingwe kabara ro basari igo in that way you go prepare. I think if bara onye mbanyore a way bara nyarko bago tigebite ebitie biga bago tanga nebia amarigania ya AFCON 2027 baru stiko stote bune chiga chia Sport Pesa Premier League chitige ko endoro ko banko nyorole chigo soli chia chirali arafu chifracas chia chaka kwa nyora fans bakoreki basalirie stadium ilikuwa nyoronye yaringe level ya 90% keira nire 80 toroche you one way yo go affect chi stadium and then number 2 I think nande gento kendike gaste go toira ni maiga as chi preparation chia AFCON 2027 ntebenga ne reshuffle area president akorete akoba kero korigeria foundation kero okunyara koba okorigereri bona iga setore
You can't tell me ngasale mvuria no muntu uri ora pushige nta ara kishengana kinga teke yani no muga ko uri ngana kinga ngokora tuli like mdogo ngokora tuli ngogenda lakini bona abantu buna Kipchumba Murkomen like ngwa rochenga nene omaete kero ko risha folegento number 1 inyoranga ulikuwa rusioro kware to mungao na bwate chi project chae totebe wachira se kwa promise regento ketengoro sinde stadium mambi kwa rusi wororo bali baga niti baro seri stadium no kagere tenga oyobe kworora na chiko kwa nanga nite ko seri stadium ese rako yanda ne project yae ta ko ira ne reli igwa anda ke president tanya to ba gotoira ni mega aresana ko bachiri shafole chiga cha yako ira ese chintunda isato ya to push back sana igwa samariga ni 2027 Afcon ni ya Kenya so fanga ketenga tore mega sana Irene ase ensemwe yago abange nigo bayigenete korengana na barabwo na mono bere bakobwatia mangani chigosori na mona asumu piro yo iga bwenkoyona korusia babu na mwamba asumu waziri wechigosori na bugekera ukoligereria kegori kiaye ni miaka yaye ekomo chikorakana na konyo chakire korosye ubwa mateburi obya amo nabasae nkwarora kakoteba na negatia baria ba bwato muchango monene sana no nyana asogo design egetikeria gya talanta na boigo gotema gukinya ebirengo byechigosari minse yeito ya Kenya ekero tugukwarira amangana ya babu na mwamba buna abange begenetina magosa na koreka nte komurusi bwango na yaro tigaritaro asengincho konya uchakiria isaba usokanya uchakiria sabali yebuya ini litogota banga kuna makosa ilifanyika bwana aba ene kiroko lirenga kelia engakelia babu na mwamba that's the time wenye twa asichinga kichiria berete lina twa roche no na Harambee Stars kireba kwenda kwenkonyo already no ene mishara yabo bakaniru bataragenda ngo chalinga lyote already no nechi chikorende na bukiri chi ticket chance speech abachezaji mbiyachire kiroko liri actually ne rocha gete story chi academies akorwa sechi kereti mwenene then and at the same time nere ochete kolenta like youths agachokoba mix kerokoli Aldrin Kibete kerokoli the likes actually chabota Tyron Kariuki bonsi pe ne project ya babu na mwamba actually contributed a lot so you korking onye ndiri agendera kobera mpaka wikira buna bone ga setole kanga tuikira tambe the same na Morina tebire gabu nkolengi nane serikali utarabeko monta so kumubeka kwara lieli nkayi alenga singencho bone go mukyombe ka so engineer ntambu ati idea don't expect any performance so I think ki negenteke nene kyanya rike ku affect sana chikosolia singencho nanga kinere tuara etu musubati gite Amina Mohamed tokabolinga tokarabeke question mark so I feel like sports bune serikali ne went ko invest no kubeka the right people egere bakole the right thing bado ntubata talanta hele elia ya chagiti una babu na mwama nyoni chi academy chiri bado nchiroro chi academy no roche saiga nonye ababu na mwamba tayo ase SKTU but he's still pushing nagendete ko push chi project chae buna konyara asa konyara ko baga gwikera konyara ariko baga go push lakini wabasara rene muka mutiketa bono no nyembo mutiketi lakini ngote mali koramba ali okoboko igentongero toko tenga iko kwa veins igentongero toko taigo ya sports iko kwa veins ya babu okoba kero ko rigere chi project chiga chonsi buna nyachama teberenga Aldrin Kibet baba wanzala iyo ilikuwa project yake na nochenga mbaga ndate ko progress na ndenga taringa araire their projects agenda ta koran no nya taringa taligo chane kereiga but kero korigere through a stipend chae anything doing with sports oikango korari kingo changierare igo bono the mistake ase embra ya chake to tuera ne kero to akolete reshuffle okay yeah mwanchumo ligereria ekerokeria bono tugo tigana na yekera bono tukwiranira ayabwat kaine nega kombe kirikia Mozart bet kapa ase round go sase ntunderia 32 ase chigosori chago saretigwe ase weekend eyega asobwango mano nigo togo chaka na boye kuligereria na kia matokeo arenge ase Zetech University bago saretemo na KCB kaikora Zetech University chigoli ninye ase yemo yekorwa mfalme bagaikera yekorwa Wisdom Soccer egoli eyemo alafu yekorwa na Nero Shabana
korana igaikera muhoroni yuta bakabaka okoboko korana nigoberanitio okoboko kuria kwa FC Leopards TBM Health igaikirwa na Kenya Police igakuchigurinye aseyemo nere igikurukwa na Ulinzi Stars barabwo nigo barosetie wiki yemo engima chigori ni sano na ibire bagaka zu igikurukwa Bandari igaikera Bumbani Stars chigori ni ibire aseyemo igikurukwa na 3K igaikera igikurukwa na Nero Denmark ikanye kura chigori inye ase eyemo litkoria Jumapili yarenge igoro igikurukwa na Nero Gor Mahia yekere tune kurukuna nero BB Bread egolia yemo sevosa yekurukwa buna nero Chebalwa Lions ega ikire kurukwa Gucha Youth chigoli nibere yekurukwa Kariobangi Sharks bakakosoria amo na KU Hardnuts bakanyaka chigoli nye sevosa yekurukwa nero Kakamega Homeboys na barabumbanyo retobobwi bwe chigoli sato sevosa ne timu yekurukwa nero Kipchimchima alafu yekurukwa Posta Rangers chigoli nibere na barombanyo retubo bwiye yekurukwa nero Muranga Sela bagaikera FC Dynamo egoli ya masibusa Nairobi United bagaikera BMC All Stars chigoli sano na isato Chonspi chigaswa mubere yekurukwa nero Kuta Collections egoli ya yemo bakanyerubo bwe egoli ya yemo kerabare kokosone yekurukwa KCG Ogopa ase ekerotokwa nere kombe kiga kya Mozart chake kura sesemo yago Irene na matokea yu akakante ase weekend ngima ayuansi ipinje nje na what interest ase chitimu bere gaiga Shabana versus Moroni Youth yu matokea chetu na twakagerete ntunaba amashabiki ya Shabana bone yango getine ya BB omagati nigo imugetoka lieri kugala sama isego kanyatenga hakuna chai ambayo iwezi rahisisha mkate iko bono ekanyaka ekerokoli BBA is the same team hii anyateke kurusia FC Leopards iko bono it is a team to watch kere nange ko kumategerero mo ekochiria abo agotabanga mbanya korara ige weekend me barenge ko bakwenda mazoezi baira na balenta ti video baikaransa bakamanya koro bakaligera baka analyze kero mchezaji kwendelio okugala go to make formation baka analyze mchezaji yo maso yomo and watabanga it worked for them and kero kolieri kugale yapo nete actually negoliye meke kwa kuli mupiro ibinole kwakwa ngocha konyara bangi sato kusenye tiabo lakini ende bakanga so it is a team to watch especially bonega ekere twaikire gega so ikire and kere na kunya kunye na kibibie bononga yego chesa actually erande division ya Nairobi East 50 tire ansari yani asere na vero tu gali 50 tire but then I was like turabune protocol bako bugoli gente que tobalentelio kana ngocha sekwende yeah, it is a team to watch. Okay, for me ntenda tebenga this weekend una SportPesa Ligeta ringa induction all eyes were on Mozart Bet Cup and kerokorigereria se chitimu chigatia sote ko chia nyata kwa chikonyoro wikorua se round of 32 go chia se round of 16 11 teams chira se SportPesa League and among the 11 teams nechi team chirioko tebanga around 5 teams ngopenya pale nande through this ngira ne back kero team ya Gor Mahia nyata ko ba defeated na team ya Bread maite FC Leopards hibaringe barwete draw and then as penalties wakamanya kwa bako lose which is Bread alafu Bread ekanyara kwa bage go score round of 32 na kero iketase game ya Gor Mahia buna Irene atebire every team the main thing a team went to twara tikantebe nande gaiga kwa na relegations chiko tange team ya Shabana tebwa video analyst a team onyegetete kwa go win match chia consecutively tikapatu are a video analyst ago play a role in an team akoba na kero kwa igereti e coach yiga ya Bread buna kwante bi Bread buna atebete nga ne ribare ko analyze pa korigere player pa player formation the way bago attack the way bago press that's what ya bare tata machibwa akoba na neki kero korigere game ibuna yago saretigwe yani Gor Mahia walikuwa wameoshwa no metoko sibigwa like barenge off so and then ase Mozart Bet Cup yiga kero korigere number 1
Kakamega Homeboys babeire long term defending champions wa Mozartbet Cup. Lakini this time Nairobi United waliwaosha. Na ndikero kuriye bado Nairobi United hawako vizuri sana, lakini ase 8 goals echo, it was a good look, was a nice play because kero kuriye as score shot, it's 4 players baskoete. 2 players bagaskoe gole yemo na 2 players bagaskoe irenga ibere. So kero kuriye ase score sheet ega, at least our own boy Brian Magare na askoete chigori ibere. It's another way yokoraki yokogendera ntuna mamogusi. And then okwanira Mozartbet Cup ega, for now I can say tebwati monyene. Na kero kurige ne kwana ye coach ya Shabana Bunatebete this season tali gosoka bosa. Kwa igule either ngosokare na Mozartbet Cup season etali kwenda bosa. Yeba. Ekine kekerenga kia ya season ega. Wikanyore Mozartbet Cup ega wose a league. A league ngakia mairine natebete na ase league ero na yarachi. Lakini ase league ero noche league ero noche ali gutwara Hopes kerari gocha konyore win ya AFC. Kwarorire ali ari gocha konyora Hopes chingi ya sana kwa batorochi game ya eta ya Gor Mahia eli babwata ya mga one game attend bad draw. Yeba. Kwarorire Hopes chinyare kwa noche kero your opponent go soli oli gore ya go draw na ego tete kumubua iko gotwara Hopes cia guchikonya comment kanga nkonyore win ya yamo na mwetani. So ase aro korengana na inche I side with Irene ngotebanga ase Premier League Kenya Premier League aro Hopes cheira nerense ekikaro kugiara chire eyibone etigareta sabantu babe either AFC ama Gor Mahia na Gor Mahia batebange tibuya you never know, AFC can take it. And then ase Mozartbet Cup korengana na inche agatima kagakoro ku Bibred. Na ande last season nabona kwante nyote na kwante gore Nairobi United. Kata Nairobi United ngo ikabale final na ande baimoki. Lakini na ine baimogeti. It happened. Lakini bono iga itimo yekorukunga Bibred. Bono iga according na analysis ya nebna na akorire I think bono iga baguchikwegu a team either korua se Premier League chirichire top 5 ase team chirichia bete chia succeeded go chigo so round of 16 and then bakwegu bagweta koruabu. Trust me yungo swabara sichi finali. Na ekero kirio tukuchirigereria timu chiga nonya tutaracha kurigereria ase chi ama tukamagega ase gati timu chiri chia beri chiko imuki ebikombe ebiga turaswa sensemo ya grassroots abangi bagotena timu nchira igebye gwambire bibisekaine ase binyoroma buna akati timu bune yege kurukona Nairobi bi Irene Wairese irase kare gotoka ninsa aliye kare mari timu chinde nchira iga chinyinge sana ichu yake rogo chirigereria nonya na se league nchiriko kwanika nyono gukwanika lakini nchibwate ebyegwa bibisekaine ase timu echiga lakini ebyegwa ebiga ntarara bigo tume kubya gose kuba promoted bire tugocha ase timu chegoro igaiga. The only thing affecting chi talent chiga chia mashinani, it's only about exposure. Tiango taibu nabona iga timu area Bibred yanya toka koso ne timu FC na ekabarusi. Na ande bona iga bagoso ina Gor Mahia babarusi rio. I think bona iga scouts igen tonkara bago think wide about the team. Bona iga ngo think bare baso ase timu area bacha kurigereri talents. Okoba in that way omaite exposure brings it up. Na exposure igabanyolire gocha ase timu echiga chie Premier SportPesa Premier League echina chiko nyarko bachiko ba boost erinde scouting yabo enyarko ba yakora kikoba konya okoba keroko we yokorigereria player to kwanda guchikomurigi mashinani goikanya ariko bagagocha sekete ase rimlight gete omaiko murigeria otebenga kumbe player nero kwachaka kumufuatilia ngora kwa maiko nyaroko reki onyale ko bagakoba agore tugocha ase timu enene igo the most thing ego affect ase timu echiga chia mashinani mari mono ni vile awana exposure yengo konye sana. If onye ndima konyo exposure I tell you everything could be working nice. Irene, kera tu kwana ligro yebye gwa mashinani. Buna Morini atebire it is all about exposure na inde yue kuchugo cha kerabono kuruguru structure to bati ye kurende itogaiga. Ekero kuliye league ya Kenya ndatebenga assist Africa ngolengi nduturabo mweli. Ekero kuliya ingencho Tanzania ba investiria samangana ye yomupira kero kuliya ni league ya pasubati gali erebya na no mushahara bwa umushahara ngencho bagwa kano league ya Tanzania gokora byako kobwe kwende ya Kenya twanyere tokora team chinyinge sana chirichiri champions gali chiko cheza championship gali
echindo konyora bagotebana no umuchezaji na nichiribuko mitakunyara gwakano endo konyora umuchezaji iga ikina kige ntategemete bono nye championship kige struggle nga kyo expect chikwende chiri cha guchinse that tells you nga obokongumbura asegete so tugusaba nge serikali swegati plaza just stakeholders bonsi pibai karansense bamanye nga barenga ngincho kibaranyale bakole ntonye no kole ntibikombe binge bine because bunabona nkole ngito kukwenda siasa nto chitonyo ali chikwende chinyinge sana ntokabwate bikombe binge sana keromo ndokoliye kero na challenge bikombe byokurwana na ende gali no kuchokonyora abachezaji abange bakoro kitalanta yabokuru ekinende okoro kenya ndito investigative ya kangata nto kangabona eto wikanasa twe bol na kichi defenders yabachi LBH sana ngakiko nane ko tego gutwara bokongu ngakobeka ngatari kobeka na ase kera tukurire bora kera tukura na ase egekombe kiga umwaka 2025-2026 Nairobi United nero ya kibogoretie Kakamega Homeboys umwaka uria 2023-2022 ngaki ntwabwata egekombe ngakiria tubwa 2021 Gor Mahia 2020 Covid gachiga tubwata ntuchigitutwara 2019 Bandari FC Kariobangi Sharks in 2018 AFC Leopards 2017 that's the last time babuguritia kombe kiga na inde talirero igabarachi bakarero singencho already bararu sigoro ne timu yega yumugati kogo cha Tusker FC 2016 that is the last time babuguritia kombe kiga yekuru kwa Bandari 2015 Sofapaka AFC Leopards gocha timu nere yekuru kwa Sofapaka karuko yeligereria ya piete marange sana kurwa so mwako 2000 gotira na Gor Mahia the last time yarengo mwako 2021 wate bana na kocha Shabana ya tebire na so mwako yega liwe liwalo nere wika ache Kenyore Irene nere kwa nyotara rwe prediction yae ngaje ko genda gucha amashindano bunaye gokonyora egente kogera akongeru gusichiti mujikina ne chakongeru mbamaiti bali mbamaiti ngakyo yako cheza but timu eri enkene maite nganyarebe nare gari ori strength ya ire igana so konyora like nko ba watch bali mono so konyora ne gento ne coach iri temaiti yaba bande mbanto kinga tebwati no na sira atikurusie video yabeba eche ko analyze game eri bagocheza lakini nkole ngibuna abone ga bibia nyalirike go kego surprise timu echibe nimetebona kile timu ya chakiri kuriria mogosorio yo maso yomo maybe ko analyzing akiabanta baguchesa lakini umetebona kile timu egochi chagali na gwate abashabana gali nerengete kina kike kombe rengete na timu echichinde chire gali kero mandata bana inchega iga nonte tenkerigereria sengenchore die korende yakolire ligero yarachire so tego chikobara isigo lakini ende onye kera ando ntiasendotere ekero asense moyende egatie chigosori chikero chikunya okorekana mono ase Main City ya Kenya kware guri chinguma uko iguna ntubati mtono match fixing no nye ne chirefa ngocha chire chiabunigwa wache kuigwa na gakombe ke bwange timu yagendera lakini asengencho ya mangana makeiga ose match fixing ya korekanire baonire bintu binga bune bigana kikieire na wiga mamo chande agocha korekana geti ukurwa ase kipa kurwa ase nyone ne chirefa na bagocha bairera ko iguna bona no bakobunigwa na bairere timu gutagendera mutwe ekero tukwanira iguru ya mangana match fixing na ya gocha korekana ase chitimu itigonyona astigosori Main City ya Kenya subwagani match fixing nero the biggest challenge and nemone kunyal kobage ko gera players ose teams ose coach banyala ko bako ira na maiga number 1 tutaraska guchiande tikangwanda igoro yo mogosore be team ya Camel Park team ya Camel Park ne team ere gusi ere best gusi ne team eiga ya bwate gosori ya bentangani ase Mozart Bet Cup kero banyat ko bagochesa ne team ya Ulinzi bakanyal ko bakobu 1-0 wetera ase goalkeeper yabo number 1 nyat ko bakakwegwe red card ko banyat ko bakakose foul nanda kabwato mopiro risk ya box korengana buna bonega buna toko kwana iga that player tayo ase active football ai rusio raga te abanga coach aye como blame ko tangane niga kanetu akakora match fixing nere taringa se bintu nebyo kero to kurigere rigosike to kwandikora match fixing toro chinere ya nyali ko ira ni mumuro yorura se football pick no mumuro letu ase team tara take long time gwesa so ase team weyo it's a new signing igo number 1 match fixing ya affect the player to match fixing go affect a team Kelto kurigere last season ya Mozart Bet Cup, team ya Shabana FC ya Chestene team ya Kakamega Homeboys. They were robbed.
Shabana FC mbabwate hapa hand yoko bwe game eyo because it was a last minute penalty lakini ikaba denied which means akoba buna gosechi ngoma cyale gotebekana nga RF uyo na maitenga bana bu defending champions ta gutaka baku kwegure korengana fans babo kurwali lakini Shabana deserved konyore win yiga basike go the next step okoba konye baisire konye ni chisemi sibale goswa chisemi sibale goswa at that moment lakini ika happen Shabana ikarusigwa na Kakamega Homeboyz yiga kama kwegu Nairobi United wakawafanyia kile kitu akanya kwa bako barusio igo match fixing yero nerororo nande ngo affect yere teams if there is a way turanyara ko batoko konyeka ntu na aba Kenya ose football lovers neringa barigere rigore ya match fixing na kagetenga there could be a lot of change kerna rochenga Hussein na Mariga basoirari but I think na rego blame mwendo mono but there is no difference for me yani we are struggling by the way it's even worse players mbari wakanu aba national team na engine ferati yo atigati mukasomali mbe na igweta atanere deni ya enero ramwenta wakanu so which means as a country we need to invest as a football na ko invest as a football lega ne toko chakawakora ki ko ligereringa step by step ego solieringa kiagenda match fixing yalinge game a penalty neriri eyo mcho muntu yabwenta kokorero and then the other thing tikabati yotenga they could be only streaming chi game chiga cha Sport Pesa League if it could be possible stream chi game chiga cha National Super League stream chi game chiga cha Div 1 Div 2 no nyen count league so that number 1 we boost ngonyororo montore samwe tikangote inga montagocha montore majuta gocha cho karasa Kenya acho ko watch yeah but it's a video araligeri aringa mwana na ari super talented tikancha ke kumufuatilia nko mufuatilia na koreki na moretri na mukonyera sobugi magwaye igo there are many ways as a government era nyariko bagego konya sector ya sports since ya Kenya because yani tole maigapi yani 100% tokola ya megapi so a government yari ko bwaterana na sector ya sports bamurekere semo yechiko sorry we could be somewhere smiling chinse chinde chi invested as sports they are smiling they are very happy sababu chitax nchiro bakonyora e player kera koenda ko se player kera koirana so yani the only thing ne riba invest as sports okay yeah Irene ankwa beto mogosori ngakinere ni onyandi mo waretere tugantu gugatebi kwana agantu kagunkaraiga nkwara kogenda ali otokonya ankwa beto mogosori gose nkwa ruche bintu buni ngabine ebiga bigakoreka nebikoro buni ebiga se nsemu y'umupira ekerori ncharo monta chakoro kinyagai na boko ni no ne rate ya uyo yekwerende yabana bono ne bintu birorore match fixing nero lakini bono lazima tuikaransense tuligiringa root cause nero ye abachezaji baitongwa kanu balibia asenge dizote mtu aroche abachezaji be timu ya NN sana ile top 3 bone Kenya abachezaji bakumo chezaji abungire bakenyomba atabwatia sako genda bono ngana maruba kulikerunga landro denyete bidana nango korara se TV kogo chesa nkioro chora mutebintu na ina magana ikago so mutanda no manyete na nkie minute so match fixing yaro nerororo lakini ndokeronke naki asingicho nambe ya mabachezaji mbali gwakano buya namba ibire serikali tira invest buya singicho onye ndito invested buya ni metenga kangano na sponsors ichira all over chikorwanira chiti mwendo data muna morini pia teba amangana yugo stream chigame onye ndiba go stream chigame buye igatogo ikaransani ni mayanga kiri arana singenje mbranja atu nyingi tingo nyaro ikakasarani lakini abongo ikaransa ndoro mupira tali lazima ngano mupira yo monene weka inkaranse kamanya ki gucha youth nera segete ngwa ke ga kali na kipchimchim of course lazima inkaransa na endo kurwali ali na okonyara abantu bawuchaka gwake kokonga mchezaji na karo karasegete mchezaji na ro karasegete and by the way abantu gokonyora mashabiki bagukwanire once guseka berega na bokonyora nga attention ngwendera so mchezaji babo na kinga kibono mchezaji kyoyo kale gusena kiso match fixing na officiating na nero una desert time na roche Shabana yali netwe penalty ya
maiso marore kwanza egoria maiso marore iga na ngunya kubwatiriri chikwende chiri nkobona naki ekikyagere egoria yangu nereri na roche the same thing ngia aba analyst bande mbanya ate bagokwana gari so ibintu buna biri if you officiate ekwende ya obobe oise kwegwe ekwende punishment iri say so next time you'll be very careful so officiating na match fixing biro byombiro and mbabo ntukoligi engenchengi yaboli ogikaransa and dealing with it. Abange nkocha bari baraboria na ase abagosero bensi yecho ya Kenya buno igwateba Okamel ekeronga kiende kwanyorire na akunerirwa gose mamocha na aratokire ntukora turese chiligi chechinse chinde okonyora na ekero gintu gyakorekanire na bakogenda abeke ekina ari nyone aloya abeke ekina na inde wetera sekine kiabekire ngo abande bari bagoche banyoro bwene bwabo no nyine team chechigo cyanyoro bwene bwabo na next team chire tumanyete bono buna se chiti asensemo ya England bune team ya Man City abandi babwate bina binga bune biga immense yetu ya Kenya gwikira boniga ntubwate chikot ebigambiro biri bigo chibyaligereria kwiguna no muntu ururendemero yayo minyoka oli Lands Court gentugete oli Supreme Court gentugete oli Ose Court sijui Milimani and all that kera tukwa mangana ye chigosori ntubwate ekigambiro gose umugosori nanyare kogenda asikigambiro kwenda kwirwanira elianyore obwene bwaye asengincho nturara bintu binga bune biga osenturatwara enara kobirora bigo korekana ndatebe at first ense ya Kenya neria ni ndanya kuirorera ngano ku invest it's all about investing onye ndiba ko invest ase bintu bine biga nagote we could be smiling tebe buna bone iga mbabwate kwerenderio go chibaligereria ba make judge chabo but this comes after some time kwarolire ngote ibuna Irina tebire game ya Shabana yarenge Shabana na Kariobangi Sharks by the way ya heritage draw but ego nero Austin Odonga nyatuka bagago siko gatebekana no offside in this world have you seen Ekono go set throw win ge go to offside if I may ask ase Kenya iga throw in ose kona ni what offside that's all I can say according na injo ko ba ye game weyu akoba kero kuri no nyene video it was a clear goal ya merita ko ba awarded go chia seti mwenye wa 3 points lakini after all like neke kenda career riwe kanyorekana nga ine goli ya lenge kere anyorekana nga ne goli ya lenge 2 point yetisa tombara chiyeu toro chi still we are being affected as football Kenya kero kuri gererie goli yiga banyare ko bako ye through words nga ine goli ya lenge chi refu chiga gose abantu bali officiate bakaba demoted kero abaire demoted kutote abe bari ko ref premier bairanire Super League eyi babere demoted ya are you sure ngabuna kwa ba demoted ko chinsali ngo genda bali bachigotige mitebe bakora are you sure akoba toli ko chikobafuatilia yase ko baira na sel nigali asebe bisete umuntu na iberu na ba robbed kending ke yora akora ko batobwati video tobwati evidence egori yaba squad I've been following a team yaba swati ya Shabana Starlets by the way Shabana Starlets woni kaba kuchesa NSL mbara batanga ine bara unbeaten ne second leg again rata we have hopes the girls ngotira bara say Premier League next season we hope the best for them kero kurigereria the last match babwate bachesa tabagikora umuntu 10-0 ine team ere NSL we call mon 10-0 kero kurigeria abaisika baiga once in a time na cheti na barabu game yabo asale ku Eldoret bari wote sede tipe ku Jane Queens imagine the entire game mubwati foul nene yemu inu opponent inu muacha mura away nchirakia bon na kingo sinyu na kingo tayanga officiating yechi timu itika chitari cover streamed ngoretere utatanishi kidogo kero kurigeria alafu opponent abwata chikona irenga abwata chikona 10 eyu first half to akolire abwata chikona 10 tobwati na NM alafu opponent yeyu oscoire na offside are leading ayore maiga na bado unaharamiwa hivyo do you think ngo move tore we are still there we are not moving igo babwanta ko invest the main thing yokulige na okore mtebega bya officiating match fixing muntu nabakulige likwaro chebuna Kenya 1 bune story ya bete awa Kenya 1 story ya buna ya bete mangana yo kaenda iga tumetinga ekese kinga ikiara tako lakini at least nga chi video nchiare ngoro chichikoro kingana ki like literally ngwa kore gentiki kwarorire none kero go kwenda go defend abo gochaka kurigeria ko defend ne video bo nto bwati evidence ngi go chaka go defend kero kimuntu awe ko tema tenga let evidence teyo if we could be streaming we could be well
ase ensemo yende kero keria tokogera ase obwango mono na mange turagani gukwanira ase kero tokwanira gori ligi ense yaito ya Kenya lakini asubanga ase ngencho ye chinsa monga nchire mbatambo kia ase obwango mono eritura naro toligereria ase chinse chinde aya bereka gokorekana ntwabwata chigosori chia FA ase e weekend eyeiga abwo ase chitimu au nchire chia gosori tubiya nchire chanyore tobobwe chinde nchyanyorete obobwe ase round eri ya gatano ekero tochagare gosori entangani ya Wolverhampton bagosoretie amo na Liverpool abwo ase Liverpool banyara tobobwe chigoli sata aseyemo Arsenal bakagosoria amo na Mansfield bakanyara obobwe chigoli bere aseyemo oyo nege mukobeka Arsenal rero nigona kagerete nango chole ne ya Man U toligereria kurwabwo tukwanira yanda mag Chelsea bagosoretie bakanyara obobwe chigoli nye ase ibere Man City Newcastle chigoli ni sata aseyemo Southampton bakagosora na Fulham bakanyora obobwe goli yemo asebosa Sunderland na Port Vale bakanyora obobwe Port Vale bakanyora obobwe goli yemo yekorwa Leeds na Norwich Leeds mbanyorete obobwe chigoli sato asebosa West Ham na Brentford ndero bako gosori round yeyiga ni ya gatano ekero tukwanira mangana yefe tugochaka kurasa nsemo yago Irene ande tugangora ki kero wa dress Arsenal kwa beko bolito igo ekero koligerie game eri ya engi ya Mansfield na Arsenal yalinge game yalinge raisi igo and then kolengi ateta ni gatete gako underrate sana Mansfield that's why ekero kolino na sikikosi kya chagete with the 16-year-old defender Sari Salmon akamakoro agachaka na another 16-year-old attacking midfielder ali bagalia Odegaard oyolenge omwana Max Downman lakini ekero kolielie mbatana ndete chimbiro sana chimbiro jojo mbatana ndete mba watu mopiro lengo muya zaidi like ekera ba equalize tino nje njangireta sata besana because nei karasenga tabona abia kongire bona igabia kongire nende biata kiriko konga singa njisuka ngaito abeko busio bantu bamani umba gototiga igone game ya linge nkong sana na ende kero kulielia eferi chitimu nchora kere chachire and one it is the first time Man City at Wigan singa nchubotambe kere iru Wigan ninko bakorerere gente kiri botambi yabarusi almost 3 times igona ni chine chitim chikorunsa chigo cha nekwerenda yamo we are coming to destroy because by the end of the day they have nothing to lose so ekerogo chakali to underrate ndo wensi chine chitim akonya chiri chigo chesabuya sana Maureen, according to me Mansfield played a good game keroko rigereria Mansfield mba wate opportunity yoko win nonye 4-0 kwarore lakini through slight mistake ega happeninga wamezidiwa lakini keroko rige naonya shots on target chabo gose the way bare go press like wali deserve kupata win kwa hiyo game and then nko kwani rigore team chinde ase round ya FA Cup keroko rige na Manchester United wanapenda kutuonea yani mna the first game we kama kwa team ile gotoa lakini I hope it no taringa kwa ngama toko gose I hope this will come to an end. Kwa sababu ya City ya yani buna arina tabire yani obviously kwa maitenga Manchester City Wigan. Ntubona bakamego tokorera ki Brighton. Lakini yango there is a day tora yegwe team na ntoye ikole tusikia. Limombo kibia. So tiga goseka. Omaite ninki. Mwangira ni nani maiga kego. Obutimo boboke butwarachi sarakasi sana. Kero kogiri Grimsby yanyata ko bayo to ikora hobe kono we korokoroku imagine the first game nande muitiru mwache paka mwache siri penalty 10 Brian mbe umona liare ni signing omane gotute penalty yani it was the worst feeling ever in Manchester United it was worst lakini ase FA korengana inche weekend yega na yani nabwate eview yoko tebanga if I could be among ase bari bagwetichi loichiga chia FIFA na ko tebanga kero to ikire full time to redro to and penalty direct kenteke added time I don't like it kwaro chikenteke penalty ase game ya Chelsea wali penya kidogo wakanyorobo buirende nonya nigo they didn't deserve babu ate ibakali okubwa game hiyo and then the most thing that kwanere gukulira se ensemega yefe if nareko banga ninche spokeswoman ya usencho muligeri usenincho lindabe ange guse close na Ateta
nkwane komo na komo te yige ntekemo onya gatete ko win bikombe don't focus asokolgeri nge team ngayere tiako underrated team atake team ko maitengana ki nega kombe ntaite talinge team weringa yere if you could be attacking teams or to make a perspective weringa I want to win trophies you could win but ko tenga bono ntagetenga aka team kalina gake tiga bana abenda bachese na karako you want to win trophies ekerengererie kiekyo na kia irini abwate na ki season yeye nigo baganeti kuimukia ebikombe byonsi ipi ekera twachakara bachaka igo ebikombe byonsi bibakuimukia ase season yeye nambe motiga ndara rusi morinyo roronga ki ekero kolgererie kikosi kiria ateta bigite first 11 kero kwalkoli onde talengoro kero kuli Magalhaes talenga segekosi Saliba talenga segekosi Nkapi talenga segekosi iyo ko tabia singencho ewikega bado ntukabwate Champions League itokuchwaka against Leverkusen Leverkusen of which ne timu erengi ya sana ne timu ete Bayern Munich ngaigali sobali so I think ne lipia abachezaji kero kuli elia abachezaji ngwikira ase baenda banyore yani bakorasa so I think that's the reason why arochenga tikangia abachezaji aba batikireki libagagaiga at the same time moment chitimu na chiri enkwaro cheta kolbineri umuchezaji Orexa manyartega kwa gagokorera Garnacho otine ine takolera basigo chabonege ko injury it very unnecessary no fuiche kero kuri libi kombo utagite tubonega na aligetie APL na bote Champions League so I think pia ne dia liko tema go being careful asinge je kero kuli for the past like 3 seasons egento kia nyaltege kwa teta sana edeka nechi injury during the injury time ekero kuli there's a time Arsenal ya linge mutu na 9 points na City ya linge gali tokanyoro mutu na Bukayo Saka gacha kaumia kanyara Saliba kaumia and from there actually out of the 9 aka lose chi games isano so I think pia ne real kunyara kote magako being careful asinge chuno na si ekwende ondeta yole ngoro ekera kwaro chi Salmon ya ruetoro na ende bada alente another 18 year older a defender gali so I don't think nga ekenkere nonye karoro mono lakini ekero kuli ateta okoranga most of the time asebona okoranga aligiti Champions League na EPL monokubwa ebikombe binde bara ande kero kuli championship kero kwali game ya Wrexham uligeli no ne egosoli between Wrexham na Chelsea na ende uligeli between Arsenal na Mansfield na kwara kwenge a difference it was an open game but kero kuli ya chi games ya EPL bonega and mostly kero bakucheza against Arsenal ngocha bali na they don't open bonege koranga kiro montago chichana akatete ko defend in a way so nege ntubona kero kuri season yiga that's why Arsenal tiri kucheza kinda like mupiro libanalete because wana kiro monto umanyire tactic ya once kwa mubwatiri chi wingers kwa koli Arsenal so naende bona kero kuli na Arsenal this season half of the current games ya wana ambali kuchaka from the goalkeeping and all that korna bataki kucheza long balls asingi ncho abachi bakamanya TikTok is not working anymore bago chabako attack so I think pia there's a difference so kwenda olikero kuli EFL olikero na Champions League Michael Roach olikero na ne league you will see the difference ekera teta kucheza umwanchu murigeria are ni chikosori cha FA naro wiki yega kereke turuchi chikokorera UEFA Champions League negati chikosori chichikanyerere mono ase wiki yega bona sitariki 14 eye kurukuna nera Leverkusen muchiko mbachikosori ya timu ya Arsenal alafu eye kurukwa PSG mbachikosori amona Chelsea abwe tironge karoro timanye tina manie morache motere ne maiga ya PSG kusingo morache motine maiga ya Chelsea bate bana timu Chelsea pia kerokeria gose kerokeria Arsenal guchasa ne timu gete na timu ichinde Chelsea pe chiko imuki Chelsea pe chao magaye timu iri chiko magaga ya Arsenal iko kwa Real Madrid mbache bakosori amone timu ya Man City alafu ase semo yende asobwango manaka rango chigire ligaiga ndo chikari kongera mwara yekuru kwa Newcastle na chikokosoria mona Barcelona Tottenham Atletico Madrid nere igaiga gocha igabwo asobwango mono kerokeria ndo chega yangire konyigorera iri ndole chitimu chinde chirachikosori ase wiki yega asobwango manenda dakika ya meyam igoro ya UEFA Champions League
UEFA Champions League, for me, Spurs varabungorate vari ba yes round yiga. And Man City na Real Madrid kalkulere Real Madrid boniga they are affected nechi injury kalkulere mugosori Mbappe pia kona injury. Ege mweyo haitakuwa rahisi sana ukawa na Man City na wao. Ama this is the time Pep Guardiola wente kwa soka. So na bwate emerio gotakege nto. Nje ngote abanga Pep this season ngoimo kiarege kombe. Kiki. Sana Premier League. Anabeba. Ntaback Pep Guardiola mpaka the last match. Ntobwate 8 games to go. Yewan. Yani ngomo back picking what audacity and because I know Arteta. No just game chikachi atikaire tikantike kwa Premier League. Niko torase Champions League. Vona se Champions League Leverkusen na Arsenal watawin against Leverkusen because Leverkusen mbari buya no nyaba uchiba le mea Munich. There is a way na barabu atenga abale bako babua na se game weyo ndo chenga ase Leverkusen na Arsenal watashinda. Man City na Real Madrid itakuwa game ngumu, a game to watch kwa Madrid wao wanakuwa affected na injuries na wako that stable, pia Man City wako na ile aim, lakini for me Man City will win. Of course Madrid is my team but Man City will win. Galatasaray go chesere na Liverpool nero. Ase Galatasaray na Liverpool it's a nice game to watch but for me Galatasaray to win. Ase a game ya PSG mata Luis Enrique nero tebanga bandetere Chelsea. Your dad for himself. Oyerete hiru. Wono tikatoka nyakora lakini atapigwa. Hiyo nani kwa sure. PSG mtapigwa bona iga. Noche Chelsea bona iga sebare bona iga. Yeah bwana. Situation ya Chelsea sahi. Buna banya toka kwa story ase weekend yiga ase FA. Ngonya toka kuligelia momentum ye timu eli. Noroche momentum ye team. Kere timu bwate momentum yoko taka ko win matches consecutively ngoro rule buna bale. Okay. Irene. Yani a comment unexpected kuri ase United opposition nenda njata. But keren kuri game ya Chelsea na PSG. PSG ngochereke ne mentality ya revenge and Chelsea kuikira bone gatira pika kwerende linga nikorende kiate to gochesa so upper hand tiganye PSG Leverkusen na Arsenal tiganye Arsenal ekwerenda nene lakini aiga se Man City versus Real Madrid asinge chona Mbappe tali 50-50 kama vinga 50-50 Bellingham 50-50 igomba bwate chikwerende chinjari cha their key players na kerokoli City abachezaji bali babo bwate chinjari once people irani defense yabo yonse piboneka ya irani so I'll give upper hand as a Manchester City. As a Liverpool erobonega tuliko bamanyeria sebabere Liverpool njetima tinga kibago chesa ni kaibabereta lakini nende tikatwa jiji asa bali chinjesa. Miyabaro mwacho morire ya soko bwati umurubiri uyo iga kuri umuchaka no kurutwaga chake tuwikira bwari nande twikire o moelio akerokeria cya tigiri chida ikange inyechoka cyage chinsa isano nemo cya bono mubaso asoko kora sekunda niko michoka. Ngana yago eyemo yo mwelio na Irene akwa ne eyemo kurwabwo sekunde chemeronge bere chere. They once a journalist story konya kwa kutwara limit lakini let me try to be brief. For me umwencho umurigeria we soko television tuyangwa kirengambia mono so konya kwa boko yobwati ya umurubiri gabe chibasori ya nemono konya kwa boko nyaro chiro bot chons piche chibasori yokora twasore na Ishmael. Nchabuna mori ntigangwa tayo umwencho umurigeria. There is no any other great team in the world than some parts of the heaven rather than Manchester United, the biggest team in the world. Abantu bose people bagushabikira team chons nigo baringa semaniyo. Kermani yo achaka kuluz bakacha kwa Arsenal, Man City, Kiango, Chelsea. Lakini there is a day wagocha kuira na semani and I hope the days are coming very soon. Thank you. Nchadi konkoro kwa mori siango na ndanda kikiranda nyari baka nyari kwa bingo tara gochaga ika tunyari kwa to gusangamo. Irene. Nditindi go bishana na United opposition. Eyona. Bonde kama shabiki bwasa no anda sole kanyako toligi tutari go print chi shati. I'm going trophyless. Ja champions. Nanda igong ntoja na nenga kinga itoko chiko chakira celebration na singecho as a matter of fact the government neche turuchira isi no yobwasa no konto cheto guli tukoli tuli abene nga bantu bali kwenda gasi singecho celebrate Arsenal.
Nibero mwanchumo ligereria ekerokeria oyoko uriore konda kuru asense moyende egikendera na chante bina team kia kurukuna nere John Kibati timanyitina usere na haru mutiotereri team etinkia go support go sen football go sen rugby go sen amaminyoko lakini Kibati naye no choto tebiri mona semo kieri ore kerokeria egocha kubetera lingo beke mutu yechi kamera echiga amo na director Zack na renga kiende nere na totebina team yaya nere yego ikari tukoliankyo twara obo ligererio bya semero benende yatigere ase ritko rigima eritariane Ishmael Mongere.